Mātou te whaafitai ai luanga le leima lo lofa te mā. Me uma wai whaia moi mātou, amata mai lava li tai au si o mai le teimi o le fiafi. Mātou te le tonu sa e le tu lafo ina lava i mātou lau whanau. Ta e pui pui ma tausi ma leo leo ina i mātou. Mo whaia fo na mātou o lia mai le fiafi i le manuia. Whaafitai le tua. Ia vi ia lau swafa pa ia lau swafa mamalu. Vi ia lava oi mea uma lava. Le a mātou whaia le nei pō. Mātou whaafitai ono Yesu le whao le tanga le tua. Whaafitai tōngi ola. Whaafitai le tua wawa maua i mātou le wha moe moe ola. Ona o le maliu Yesu Kiriso i lungo le sa tauro. Whaia ono maua i mātou. O se wha moe moe. Au mātou i ele nei soi fuanga. Whaafitai le whao le tanga. Whaafitai le tōngi ola. Ia vi ia o Yesu. Whaafitai nganga pa ia. I lau whao unga le nei pō. Mātou wala au ina i au fitia ai mātou le mana o lau nganga pa ia. So ina i mātou le tua. Whapenao na whatanga ina lau nganga i tonu o mātou loto. Tala atu i atu o le nei pō. Tala o mātou talinga whale nganga mātou te whalongo tua i le tua si ea o au mai mātou. Whapenao na i whamnuia i mātou le fiafi. Ala i lau upo la mātou whalongolongo ai. Whaamnuia i au tangata le nei fiafi e lau whao unga le lātou whalongolongo. Whai lava lau upo mwhaamnianga mo i mātou. O au lau upo le mana i ola. O lau upo mātou te ola mātou te manui ai. Le tua au mawhoi le ngā luenga watu i ato e le vi inga. Mai le whatau waa ia i mātou. Iai wai mea umo le nei fiafi le ngā luenga mo le au nanga. Ia vi ia oere Yesu lo mātou li mo lo mātou whaola. Whaafitei tele. Amen. Ia patalo whātu fo nei fiafi rau whaasaunga Samoa. Ngā lole soifua maua ma langi mama. Le fo tātou toe e whtapa il tātou Paul Klame Masani. Tutu leo penga le Loloto e peona maseni e song fote tasi. Au auna ato e fo ila au to auna nei poni fonti. Ia o tātou tā upo e peona masani ai. Tātou taltal no e le fionga pa ia le tua wha malo siai ma fitu wha iai. Au auna atua i fo ia te oe, watu i fo i se upo e wha malosi. Ia e so soani i lau sawalinga wha le nganga. E le nei fo i mai tau o soi fuanga, misi la mtanga o le tausanga. Na tā lofa atua i le pa ia le silasi o si o tātou tunu i lau wha saunga sa mo le fiafi. Ia e tupu mai e o si o tātou tunu. Mai lau fo i maunga tele se ia pa ia maunga iti. Wata alofa atu malengang wha loalo le pa ia o si o tātou tunu Samoa. Wata alofa wha apitoa le fiafi au auna le tua mautua masiofo so stovini. Ini si o mafuta mai. Ia malole o si taulanga le nei fo i vai a sa. Wha apitei tufo i le langolango mai ma le tāpoi mai. E le ngā luenga e piona masini ai. Ia vi ia le tua le o tātou mafuta ia. Whaamanu atu le tua. Le fiafi atu tau o le au whinga luenga pa ia le tua. Patalo whai tamama tina ma tua si o tātua tunu o lo whaafonga mai. Ia whai fo le tau matu palpala o le talo tāpua ia whaiva o tama whanau sa mo i le aso ma le aso. Ia me se fo la au tau talo mo au auna le tua le ngā luenga. Patalo whati atu tau le fiafi ma lo le whai o le whaiva. Whaamanuia te le atu le tua ia atu tau, tamama tina ma tua, o lo mafuta ma whaafonga mai e mese lava. E la tau o lo whaile nei Paul Klame, ia ma mea Somalia ia atu tau, o lo tau muli aivi ia le li. Ta lo whaatu le fiafi inisi o lo whaafonga mai, tonu mauta ngase, tonu fo i o mauta malau o lo whaatau toli ai, o no mai o le tino. Ta lofa ia tu tolu swafo Yesu le ngata foi leva ta lofa inisio usum tu fa fine pe fa yo fa fonga mai tonu o fole pui nei fiafi ia lofa tu ia tu tau ia e fa pe foi ia au finga luenga ia inisio nga lulu nei po tiu te favor inisi fo i lungo awala fo ia tu ai inisio lo fa o tiu te favor plus time yo la mai ai tiu te nga luenga le nei po lofo le tua ma pui atu ia atu tau, whaamanuia i ngā luenga nei fiafi, si o lava foi, ia il teimi e mana vai ngā luenga o le nei pō, pata lofo atu ia atu tau, ma whaamanuia atu i ngā luenga nei pō,
ia le whaangaloina le pa ia le silasi o si o tātou tunu Samoa o lo taape le nei ke lope I so se tu o le nei lo langi o lo maua ma le tātou polklame le nei fiafi whafonga mai ai po whialawa se atunu o lo e mafuta mai ai o te whatalofa atu ma le ngang fifia ma le ngang whaaloalo ia te o le nei fiafi ta manui atu le tu e tu sai ma le au mauina atunu ai e whai le polklame le nei fiafi o se whaamnianga mo oe ilo soifua whaalenganga. E ai whatalofa atu fo inisi o le malo si o tātou turu o lo to ai tonu mai tonu o le ai telo au kilani ia no mafuanga ese ne ngā te oasi singa I ainga ia o ni whonutanga fo I mani mafutanga whaale ainga I kalesia ia whaamanuia le tua a meise fo ia whaamanuia I fofuanga umalava to e taliu manuia a meise lava fo inisi o lo malanga meise o tātou tunu o Samoa whaamanuia atu le tua ia te utoi fofuanga o iei I au kila nei ale ngata fo leo so se tu o New Zealand nei. E whatalo what foi, I se tasi o se teimi momole nei, whatoa e whafonga mai ele nei Paul Klame, o le tutu leo penga I le Loloto, whapitoa le whatalo whatu ia tu ni fiafi, ma lole, so I fomaua, ia. Whamnia le tua ia tu e tusa mo le tātou mawhtanga, awal tu e luese mo le tio, ia po lau telefoni, tātou eva mo tātou whalangolongo leo po le tua le nei pōsi, ia o lava, e na whai wina ia tofu I tātou ma le aile nei pō whaamanuia le tua e tusa o le tātou whalongolongo le upo le tua whatalofa fo I le sunga ia teito o lo o whapenao se e mai le foe o le tautaina o le tātou Paul Klame nei foi pō au auna ma tautua atua I le malu le tunu whatalofa teito lau fionga e mese fo ia o le ainga whaamanuia le tua ia atua e ma le ainga e mese fo tiute ma whaiva vi ia le tua ia o le tātou Paul Klame nei, o le a tātou tal noa fo I whasolo le tātou mta upu e pei o na tātou whasolo mai ai I le telefoi o vai aso ua tuana iatu. O lo tātou iai I le tusi ngā luenga, a o leo tātou o amata na whai wiu ia le mta upu sifuru maliva. A o leo o amata na tātou wa aia ngai I le mta upu e lusifuru. Ia ma ua apenao na tātou whaasolo fo I le malanga muli ale apostolo Paulo po lana malanga wha missionare lona tolu. Lea ua lama whaiu I mtaupu ia na utau atua. A ese le tau o le mena whangata mai ele tātou mtaupu le vai aso lente nei. Tauta mwhai na ia wha malama atu le taua o mea na tusi mai ai, le ngata o tausanga, o ai na tusi mai ai, tusi umalawa le apostolo Paulo, sfulma le tolu tusi e Paulo I tono le tusi pa ia. E lua tusi na ia tusi e lana malanga lona lua, mo molte Salonia, ma le lua te Salonia, mantua fo I lena ufa iatu. E le aise tusi na tusi e Paulo I lana malanga mua. Aisa, langa o lefto a fata atia le ngā luenga, o le ngā luenga mua ale wha missionare le apostolo. O na winga ele isteimi e tatia ai matuu se e ai wha alakteri talipe I ni me tutupu I kalesia ia wa umona wha tutu I le malanga mua. E pita ianela o le malanga lo na lua, lena tātou loai, wa o mai ei tala. Lena tātou tāua na alo I Timoteo e asi le kalesia e Tesalonia, le lala na la iona mafua na tusi. Le momol te Salonia, e le tele statu te mi e whaalu e tusi, a wa umon tatu tala, viviina ia mafuanga, purposes, le ngata foilea ia o no fuanga, ma teimi na tusi ai, ia mise foi ia o le toe abatu, toe awina atu o le tusi lo na lua e te tau o le tusi momua, ona ua loa le apostolo Paulo. Ua whai asi tele o le sese o le whawhita auli po le mele o tupu I tonu te Salonia I le wha sese ina ia o onga sese wa ia e tusa o le mata upu o le toe tū e le ngata o le toe tū o Yesu o lona toe fio mai a o le toe tutu tangata na fioti o ia Yesu. A le lau tātou wo o I le malanga lona tolu ai tātou a mata fo I le tusi e kalatia wana tusi e whātusi tusi e malanga lona tolu. O le tusi e kalatia le fo umon tātou talanoai ia ai le ngata fo I lea
o tusi, o isi tusi e tolu, o le tusi lea e mo mua koronito, ma le lua koronito, ia e whapea fo i le tusi o Roma. Lo ringa e wha tusi na tusi e Paulo. A o iai o ia i lungo le ala. I lana malanga wha missionare lona. Tolu. Tātou te le toe ola ia kaltia wa umuna tātou talanoa. Ia kaltia manto lia fo i lea na alu malanga lungo tolu o Paulo i Makedonia e maile tala. Wha longo atu ia wa maile tala wa toe fo i lava kalatia. E le tu la fono po ole polonga sa iai, lena ave ele tusi len tātou talanoa ai, fa mai Paulo kalatia vale ai, nto wa mata fa le nganga au to fa i u le tino na o mon tātou talanoa ai, tusi mo mua la nana tusi ele malanga lona tolu. Ole tusi lona lua lana tusia, ole mo mua le koranito, tusia ele vai taimi o le tau mafana fana, ia po le spring, ai le yo o atu lea a ngai ele bebela po le sama. Tu sia la le tausanga le 5 le fitu ti a. Ana tu sia mai tu tonu Efeso. Le tu si lea mua le koranito. Ai le ai tatu te le yo la va ili le tu si mua lea i koranito. Ai le lu tato ai mua ngai i le a fai o tusi na tusi e le apostolo. I koranito. Awa ale mele o te loem o te tonu e tele na le iloa pe le malamlama i fo i le tele o tangata. Na i o tātou tangata Samoa le au Cristiano. I le a fai o tusi na tusi e le apostolo Paulo i le kalesia la valea i koranito. E ala na ufai atu fape. Awa fo i pau ale mele iloa tātou na le tusi mua, ma le tusi lona lua. Ai ei tusi, isi tusi e lua e wha ai leo whai o tusi na tusi e la apostolo Paulo i Korinito. Wha ai. Au tusi nei, o tusi e wha pea na leilo loa, pele i maua i le teimi na tu whatasi ai le tusi pa ia le keinen po le kainonia. E whaia e le ngaluenga le a tustala ia po skola e wha mau popo le tusi pa ia atoa. Wa le maua tusi e lua. Le tusi mua ma le tusi lona tolu. O lona wingala e wha tusi a Paulo na ame i Korinito. Ia o te manatua alesi u whaisi leva. Na whaia onga fo i se tasi o onga tuspa ia. Whalongo se tasi o tina matua, sa ili vasenga. O whaia tu e wha tusi e Korinito. Pea tu whaia onga e wha. Ai na le lua le i tonu le tuspa ia. Ai whaia isi le fie o le tina lea. O wha no le tina lea. Po o whaia le mea o whaia tu ngi wale Loloto si wha mal tina lea. O le ase mea mafua anga wala i ona le maua tusia. Sa ta tau ona maua tusia ina i au tatu loa. Mea ia na tusia le apostolo Paulo i Korinito. Ngau wha malu rule tina o what. E le o se folo o le whaia onga. O le folo. O le uli ia ngoi ave tusi. Ia ele ngata folea. Ia o le mea na tau nuu i ele tusi. Awanga tau nuu wa le tusi. Tau nuu le tusi mua. O le su enga la o le tusi taa Yesu ai. Ua le se tustai, ua le maua la wha maunga. O le ala ia i tu tonu o tusinga. O le ae maua isi tusia, i tonu o tusia. Paulo, o le tusi mua la. E ta ua e whapea, o le the previous letter. O lo maua i le momol Korinito, o lo nam ta upu e 5. O lo na wha upu iwa. O lo ine upu e whapea wha Britania. I wrote to you in my previous letter. Ai mataulia. O lea ele i tusia ia le tusi mua. Le ufa mai la apostolo. Na o tusi atu ia te o tau. My previous letter luinga e iei le tusi na avatu mua. O le tusi la lea. Na leiloa. Pa o le maua. Le ua leuna le tusi e tono le tusi pa ia. O se tusi na whaapitoa le tusi le ala apostolo Paulo. E la pata ia ai pe ote atu la apostolo i le mele tau o le
sexual immorality. Mo meo a mionga matanga o tupu tono le kalesia. O le mela, e whamtala tula i le lo mtua le utuwhatu e siti nale, e whamai, e le lopo wa kia i le kalesia, o ngole whei tai le autu o le mta upu nganga whai atu e paulo e tusa o le a mio leanga ma le ola ia mionga e le lea. O watu e le lope sao. E lo penga kia e le o afso soangi penga tia e tia set kia kongo le kalesia. Aisa, e le via le mele o te tuai la apostolo, aisa, ua ola tangata kerisiano sa a mata i le nganga, sa le lei a o iei la apostolo, a ua ola i la tau, i le a mio leanga. Na, ia, tatu te o iei fai tauni, fai upu e wha mauni a ile mea le na, ai, se o fai tau a pele kol nito a leo lona mata upu mua, mata upu mua, mua kol nito a lona mata upu e lima, tau pue lima a lona fai upu e iwa e wha pea i a lona fai tawina. Ua o tusi atu i a te o tau. Ma tau lia lal wha punga le pe o le pe i wha pea i tātou. O le tusi lea, o le tusi mua, ai le ai, o le tusi mua, e wha Britania, I wrote to you. Lo inga o le past tense, o le teimi wa tea. Lo inga i le tusi na mua. I wrote, wha mai le wha Samoa. Ua au tusi atu i ate o tau i lau tusi. Aua tau te whewa i mai whaitaanga. Fornication. Tangata a mio leanga ma tangata e ola e le lea. Po tangata e le i whai poipo. E le ngata whuina tangata ua whai poipo i ma tangata e le lea ma tangata a mio leanga. Ia po le nu o le tua. E whai poipo ako le meka o le intermarriage. Whai poipo i tangata nu ese po to inga mefa pena. E le ngata foilea. E ile a mio le utupu tono le kalesi e kornito. Me foile whawhita auli mata ngā lea me ka o le incest. A whasamo o le mata i whali. Na le mea, le sila le mea o le ua tua o te la apostolo. Ai tātou te whaita wina ni whai upu mulmuli e wha mauni. Ai e tātou tusi e wha. O le tusi lona lua na tusi la apostolo kornito. O le tusi le u tātou wha ingo ina le temine. O le mua le kornito. Lo inga la o le tusi na maua. Tusia mai la i tonu o Efeso. O le tusi lona tolu. O le sila le tusi na leilo fo. E ta ua la e whapea o le tusi o ngaonga. A sabia leta. Sabia leta lo luinga o le teimi ina tusi e la apostolo Paulo e tali e tua e tusa o le anga ino ia i lana aluatu e ase si atu ia i la tau. A o fsilingia lo na i tu fa apostolo, fsilingia anga o onga isa ua fase se ina i a whaia onga se ma whaia onga pepelo no atu Jerusalema. Leo a corrupta i ma wha le tonu le teltolunga sa i mo mua le kalesia. A lo mauala, e le lua kolnito o lona mata upu e lua lona wha upu e tolu ma le wha. O lo e upu wha pefo i la upu le wha Britania. Mane e wha Britania mana mala mai, ngai sau le past tense. Wha mai, and I wrote this very thing to you, lest when I came, I should have sorrow over those from whom I ought to have joy. E wha pefo i le mta upu e fitu, alona wha upu e valu i le lua lava le kolnito. Wha mai, forever I made you sorrow with my previous letter, o le tusi, na mua atu, a le tusi lea, na le maua foi, e le i maua. A le tusi lea na alu ma le li le o Tito. Tito na alu ma le tusi lea, e foi il manatu o skola. Ia a le o Tito, ia o Timoteo, se sile o le tolua le na alu ma le tusi mua. Tusi la nana mauti no le na o ili mo le kalesia. Mulmuliane mo le iloa. O te loe whapenga fo i le whawhitau le intupu tusi lea, tusi o ngaonga. Lo inga ngā watu fo i tia i e la uri i e kornito. Na o mai lo le tusi lona wha, lea tātou te wha ingoina le teimine o le tusi lona lua. I kornito, le i tono le tusi paia. Lo inga la o le tusi lona lua le na tusi e Paulo. Lea e tono le tusi paia, lea tātou te wha ingoina o le mua,
le Korinito. A o lana tusi lona whāna ave i Korinito. Lea tātou te whaingoina o le lua le Korinito. Po le tusi lona lua na ave i Korinito. O le mea langa e mangai al tātou o a ue malamalama e le tūlanga na. Masalo nisi fo o tau na o ia onga tusipa ia e malamalama le lei. E le mea na wa al tūlanga na. E istanga te le te tonu, o le whinaunga lea, o le argument lea, e tusa ma le mata upu le tusi e wha. Whai maisi skola, o tusi nei e wha, e le ai e le sao e le wha ni tusi, na le lua lava tusi. O le tusi mua mua, ma le tusi lona lua, a le tusi lona lua, o ta ma i tusi e tonu, the portion of 3 portion of letters, that finally the scholars put them together at the end. Mai na tu fatasi e laulia. Na mawaile o le tusi ato o le tusi lona lua. Ia aile aise fa mauningo le na mea. Pawal mele tele ele le lifa o scholar. E fa lava tusi na tusi le apostolo. Na. E mantua. Tato wa bailanga ele tusi mo mua Korinito. Ia po le tusi lona lua tusi e poro le whaingoina o le tusi mua. Mua Korinito. Le tono le tusi pa ia. Na iei mua ia Paulo e feso i le whai unga o lana malanga lona lua. Pe amale, tasi le tausanga, nae maua i le ngā luenga sfuma manu whai po lusu mal tasi. Aina toe o Paulo i e feso le tusi e Korinito. E lana malanga lona tolu, ma nofo ai pe a male lua tausanga, nai le mata upu sfulu iwa, whai upu mua. O le amatanga na o lana malanga wha misionare lon tolu, le na oso i Galatia, ia ma loa tuai a ngā ilo i Efeso, ma nofo ai mo le lua tausanga. Tausanga na iei mua, ma le lua tausanga lewa i le teimu muri, le au whainga o le teiminga iei ia Paulo i Efeso, e tolu tausanga, po le lata lava i le atole lei, o le tolu tausanga, o le taimi la lea o toe tau toe o ai Paulo i te tonu Efeso, o i lea na ia tusi ai le tusi mua, le te tonu le tusi pa ia, i Korinito. A le fesili, ai sana tusi ai le apostolo Paulo, lana tusi lea, wa leo tato loi el tusi nanu mua, a le tusi lona lua le tono le tusi pa ia. Ia po le mua fo le Korinito. Lea na tusi e le teimi tonu lava lea. Na mafuta ai Paulo, ma akula, ma pisila. I le whaavaina o le ekalesia i Korinito, i le mata upu le sfulwaru le na utaua. Aina mamaini na i tausanga talu ona tu ua e Paulo le ekalesia le Korinito. Ai whaalongo atu Paulo, ua iai le fevesia inga, ua iai le whawhitauri tonu le ekalesia i Korinito, lewa i Efeso. O vaenga la nei e lua, wai tauna i statu fesili whapea. E whape feo nei loa e Paulo, ua matua tele le whawhitauri, ua matua tele le whawhitauri tonu le ekalesia i Korinito. Aisea, awani o tātou mawo whau le tusi le na ave mua, wa le tusi le na ave mua, o le tusi e whapena alu mati mo teo e mamori ai i alo whaanga i ama a oa i atuai e le apostolo i ale ekalesia ua whaalongo i mea ua tupu e tusa o le amio leanga, ma le amio matanga, mulilulua me whapena e peona uta ua mua. Ai lua la ia mo meka o sources po mea na leiona na iloe Paulo mea ututupu. E mua, na ala na iloe Paulo mea ututupu i tonu le ekalesia. Ono lo ta ua ile mta upu mua le Korinito mta upu mua lono fai po sumaltasi. O le iu whapea. Awa ua ta ua mai au tau ele au uso i a teau e o sa keloe. O ia te outou misa mamaseinga. Ringa la o le source lea na iloa i e Paulo.
tau mai ele au sa ke loe, makari foi ke le lo mtua ke loe. Le na alu mo le tusi Roma, ia tatu teo i stemi. Alo mtua la lea. Sau mai koranito. O lona au ainga, le ropo nisi o la wainga, ia po le lo mtua, ia va pe foi kako, se kwa vai se lo makua fai kalaso. Ai le ai. Wa le tau mai ai vai ngai o le momuole koranito, mata upu mua, a lona fai upu e se fulma tasi. Na tau o mfai ai, na tau o mai fapea. A wa ta ua mai o tau, o usoe, ia te au e o sa ke lue. O lo ia te o tau misa. Mama seina. O lesi la sos na la ionga i loe Paulo. Na tusi mai lava tangata o le ekalesia. E leo tangata uma. Ai ei nisi tangata o ni tai. Me ka o lei leader si tonu le ekalesia. Na la te ufaya se tusi. Ma ave atu e Timoteo e wha o atu. Le matinopo o Timoteo po sila na lumaia ai mamoli atu. Ave ya Paulo fai atua ia la tu fisili, na ia ile mata upo e fitu, alona fai upo mua. Fai mai, a o mea na outou tusi mai ai. Mea la le wa leo na ilo e Paulo fa fita auri lai o, ele ngato le au sa kelo e, a o leo tusi mai lau vaenga le ia Paulo i Efeso. O fai atu ngei ia Timoteo, ia fa o akulu mako kusida, koe fo ia kulu ko ingam fa o koe matu, si fai atu e matu fisili. Aise al temi tonu lea, tua matau tia le mafia o onga se la o to o tonu le kalesia o faia onga no mai Jerusalem o filio Paulo tanga tolo tulia te fa leanga o onga la apostole winga le tala lei ia Keriso Yesu ale o tu faia o onga ele o ia apostolo Paulo o tu faina ia o onga e winga le tala le lei a Keriso Yesu. Au nisi nei o mea na tutupu i tono le kalesia, o mea na tupu ua tumu le kalesia i le nganga wha maualunga, ele ngata o amionga, ele lea ma le amio leanga, amio matanga, a ua tumu le nganga wha maualunga. Mawala tau wha tanga inai, amionga ia, amionga leanga ia, me ka o le sexual immorality. Ufatanga ai tutono le kalesia. Le a mio leanga, ia mameta o feusua inga le faa pa ia ina i tutono o le kalesia. Wa faina i le kalesia. Maftanga au ngā li, faa pouliuli. Ia le ngata fo ile wa le faa mamahina. Ia maftanga, ne ba au ngā li. Le momokol nito o lona mata upu e lima. Momokol nito o lona mata upu e lima. Talo nei tau maua mai ei nisi ni upo le ote la apostolo. Mai, ua sala lau le tala i a te utou, i lo utou faitaanga. O le faitaanga wha apea foi e leo tā ua inu ese, ina ua fai a vale tasi i le a vā alon ta mā. Wa vaila le melena o whaitua nei o le mata i fale. Incest. Whawhitauli le o le emaku, a ika i la apostolo. I tangata e o le lotu kerisiano. Ai fai le mele o le mata i fale. O le toe wa aia i tu tonua o loa, si o manga ma lo ainga. E wa le ai tu tupu. Tupu i Samoa, tupu i New Zealand, tupu i le lalolangi. Le whaafita auli lea o le mata i fale. Ia vai fo e whaafonga mai e a whaina i lea whaafita auli matuia. O se mea leanga, o se mea ele lea, o se mea whaate moni. Louto e wa ai i tangata o i tu tonu o lo si o manga o toto mau ano mau iwi. E o a i tangata e whai a wā mai, pe o tangata e nofo tane mai tu tonu o tau ainga. O tino ma ano na aisa, o la ua tala ngafa i leisi o uso po o leisi o tu fine. Awa e whaalongo lai mea i e tupui. E fōlinga mai le tala lea. Wa mai. Wa maliu ia le to'olua o le tamā lea. A o to e whaile si on to'olua. Ae sau. Ae mo moe malesi atali o le to'ina le lon to'olua le uot. Se i waaila ia i koe ngā me whapea. O le mtoa mata ngā asole.
It's very evil. Very evil. Le me tau ole mate fali. O upu tu sao awai le foi tatu fa longo a itala ma news ma mei nei vai taimi oka. E matua I matau tia le tumo fali pui mea ia. Nai ta mai alo teine. Le ngata foi leo nai alo tama. Ma nai whanau. Tu tupua e fia maulo lato lumanai. Ma fia tau fiofi. Ia lo lato ma malu whateine. Alale me tupu. Ia o lele ano ma lele mi ngao ma lele matau. O isi tangata. Tangata la ia. Tangata ua pea o ni tangata e ola whapau e peo tangata ia. Tangata umtua le iloa le vā. Ma isi tangata. Ma tangata o ainga. Ma tua whawhine. Ma uso. Ka sengi po o tausonga meu ma whapena. Nephew, niece. Mea umai to tonu o le pui ainga ma tangata uta ua o tangata o lo ainga. E te pui ai. E te mita ai. Ai te le to e whaatilo ai. Mea la lem kwa aita la apostolo Paulo. O le longo mai e lau li ia Paulo. Po le asa na tala. Ai tau mai. O elinka mai mea. O mea kuku a mea ia ka umai la apostolo mea ia. Ia lela na tusin tau ato e la apostolo. Whaalongo foi la apostolo. Wa whaina le kalesia. O le si le isu ma ka ukia kongo le kalesia o longo mai. O whai kala mai silo mkua ke loe. O le ha. O le fe vai a inga. Division. Wo fe vai hai. Mai lesi. O au ki karikongu ya Keriso. O au ki karikongu ya Sa Paulo. O au ki karikongu ya Sa Apollo. Wa vai ai le tino Keriso. Ngai a fi whaitau. Ngai tango le whaitau momot. Kol nito lon ta upu momua. Whai upo suma le lua ngai orte atu ele apostolo. Mta upo tolu whai upu momua e o le ono. Mai Paulo e vai e le tino Keriso. Sa me utou whapenai. Mai Paulo e tasi ale nganga o no utou whana naua i le tino Keriso Yesu. Na o le nganga o Keriso. Le nganga o le atua. Mai tasi le nganga. Anai whai ngō mai Paulo. O le nganga na papa tiso i nai o tau. Nā lai tau i le. Pea leno tau e le vaso lentene. O le papa tisonga le nā le tā ue le apostolo pa. Mai e tasi le papa tisonga. Na papa tisoina ai o tau i le tino Keriso. Teimi e te ulu fale ai tu tonu o le ekalesia po le ainga o le tua. Le teimi o le whao le tanga. The moment of your salvation. The moment of your conversion. Wa e ulu fale i tonu la ainga o le tua. Teimi wa e talia ai le li o Yesu Keriso o loa li i malo whao. Teimi o le whao le tanga. The time of your salvation. O le teimi na fa mai Paulo. Wa papatiso ina o mai atanga te Kerisiano wa ulu fali tonu le tino Keriso. E tau e Paulo. O le papatisonga ilea i le tino Keriso. Luinga o lau excessi tonu le tino Keriso. Wa vea i oe mata li i mawhawhine o le tu o oe o le tangata Kerisiano. You are the part of the body of Christ. Within the body of Christ. E se la le tau. Tu aita Paulo le tau mai. Nga sau Paulo. O kasi le loto. A le whalongo Paulo. Wui, wa koru vahenga. Ia o le si le whawhita au li tono mengi o mawhitanga mai ka le sia. Meo le whai vahenga. Division. Favoritism. E favor ia te oe le skanga. Favor ia ki oe le si. Misi ape a. Ia. Me whala ngai. Dangerous e tele me le. O le tolu o ni, mon ni, whaifi au tonu se lotu, pe lua ni whaifi au, tasi ale whaifi au e taunga iai, e nga lay leaders, e dangerous for i me lay leaders, mo ai sea, langa ele teimi e kau ale matala le whaifi au, e kau sway e mawhau o tangata, ia nga o ai mala ele whaifi au, e mokulo, ia wofa akure silo, nanga le whai mai tangata, o au o Sa Paulo, loinga, wa favor ya la ko Paulo. E whai mai isi, o au o Sa Apollo, loinga, wa favorite isi, Apollo. La ko foi Apollo ia sau mai foi Jerusalema. Nga latu foi ia,
La tu fo ia o, ma tu fo Apollo le lenga ave ese akula ma pisile leng tatal no ri si vai aso. La tu o tonu fea. O Corrito. Ai fa longo atu ia akula pi. Oi, ese ale mele. Ese ale mele sa ile le ma Jerusalem. E winga e papa tsonga. Papa tsonga le vai la ngofum fa ma losi e tanga tai. Ai le tala noa i le papa tsonga i le tino keriso, ma le papa tsonga i le anganga, pa ia langa tolu papa tsonga, ale tanga kerisiano le whengeng fau. Le anga wha sa oi a kulam pisila, le alana matua, seki ai Apollo, ia malu loa i Efeso, alu i Makedonia, whai le whingalo le tua, a ua malama i papa tsonga, ele ngā papa tsonga Ioane, ele ngā papa tsonga le vai le mita mai Apollo, e iai mai si papa tsonga. Le tauna malama mai. Le fo la vai o le fo o feiva isi ka Apollo. Langa le masenga ru kolnito ai. Ya, le ngata ile o Paulo, ya fa mai fo isi. Ya, keriso Paulo lesi. Ya isi, ya Apollo isi o ka fiolai. O le matua te le va vita ri pa fa penga se ka lesi. E tasil fa au ai tolu vai. Very dangerous atteito. On kau kia. Havoi makua i makau kia le ma nei ole. Ma vai la le fa malo si salutat fai tau ina stemi. Le apo po e tu la apostolo Paulo. E tasiale tino. Ele tolun tino. E tasiale tino che riso. Ele vai ina le tino che riso. Ai ta ua e Paulo lantusi fa mai a tote leilo ea. Tau pue ono na iai, fai po sfuru iwa. Tau te leilo ea, o tou o le malu o le atua. Po le tino foi o keriso, o le malu. Ala fai tu polo, tau te leilo o tou o le kale si e tasi a le malu, e tasi le tino e le lua. Mai tau te leilo o tou o le malu o le atua. Mai ua tu tonu ia te utou. Fa mai o se, sawe mai si upu muri mai, fa mai o se e faa le ngaina le malu o le atua. E faa le ngaina le natangata e le atua. For anyone who is going to destroy the body of Christ, God will destroy that person. Kau kia upo le apostolo Paulo le ita. Ta tusi atu foi Paulo e faa malosi atu i le auso kerisiano i tono Cornito. Ia, le nau taua. Ina ia vei la tau. O le tino e tasi o keriso. Mo mua Cornito o lono mata upu tolu. O lono fai upu e luosu maltasi. Luosu maltasi. E fa pelon fai tawina. O le nei. Aua le mita se tasi i tangata. Se si whapunga, awange i mita se tangata i se taitai. O ne mita se ngala kou mulimuli ka ngaka ele mulimuli le atua. Awane i mita se tangata, se tasi i tangata. Awa o mea uma o a outowia. Po o Paulo, po o Apollo, po o Kefa, po o Sakeriso, po o le Larolangi, po o Leola, po o Leoti, po o mea i nei una po o mea atali, o mea umalava o a outowia. You are one and you own everything in the church. It's your church. One solid church, not 3 or 4 churches. Wow. Mai o a outowia. E o ke riso fo i outou. E o le atua foi ke riso. Selmane. O le si mena tupu, o whalonga tu apostolo, o isi kerisiano, ma molia isi kerisiano i whamasnonga, il tula fono, tu sama il tula fono. Ia la tau lava mata upu whaloto i whale. Wa ave ia ia la tau mata upu e whamasino ina mai e tangata whapopau. O la tau mta upo e sora au te la tau tonu le kalesia. E ilmo mol Cornito, o la mta upo e ono. Na mai la apostolo Paulo.
o iso o tau la te fai se finaunga, ma se isi se tasi mea, finaunga, mei tono le kalisia, little issues, e wha mai a. E wha malosi ea ina ia wha masino ina i luma o ea mio le tonu. Ai le o luma o le aupa ia. Sisi wha punga, pe lua te tā upu ea malua fe se se ai malouso, ai ko oi ave le pule ngā Roma pe ave i se, i a herota pe ave, ai le o hae o tau e tala noa, ma sort out. Mana ia lar whapaleni, wa ne te ua whapea mai nei, Roi ngala ai ai me tutupu i tonu o le kale si, ele si me tau ta uai fua i tu la fono a, ele ai, e iai le me vase ele leina i le isu lea. E iai me vase ele leina, wai na uta ua fo, te mana tua na uta ua matu tala noa le se vasenga i se tas, ai ese fesili in tulai mai tono la vasenga le mta upu lea, le mea le tas. Sau se fesili le, i se tas yo, tamaitia onga vapea. Pele avea la tātou me tutupu whawhita aulio mea fia e me kol civil law e le tula fono le lau ele. Ele avea la tātou i le whamsinonga pe ave su pe ave le malo. O lau tali, e ele me tosi ele laina. Ele whapea a fasi e sesi makua i leanga ale le a fo ile fasinga o sesi tono le kalesia le te fatuai a lailo le fe au ai o mai leo ai fa pele leo ele se men kupu a la o yese si wana di potia pe yese men fa pena nei e ta wana tau ter sao le fe au tau ter sao leaders o le kalesia mai nei te o tatu ftango fi pui ia ala o ilo ele malo pe yese men tupu o le sifa te inga, pe a iese mea tau muli lua po se mea misa mea afia i whanau tonu le lotu. Ele aila ele pui a tātou le mea la. O le mea te tau o no o ili tu la fono. Misa mea afia i whanau, e afia i fo i mea tau tupe, ia mea yo maina issue mea ia fe mai la apostolo Paulo. O mea o lau fi nau lesi malesi. Lo inga ia ile me tosi ele laina. Ele va pea e o mai leo su me se mea ai ngofo fe fe o manga nga aisa e ele kai me ko papol apa ele mea e kai me surface ele mea nga. Oye palasi ai. Palasi ele fe au. Palasi te tai. Maleanga ele reputation o le lotu. Ia ele fa pe foi la ka ko anga fai kalam fai loinga e al time sort out inga me ia me tupu ai me ongonga ele te tau ona na naina da tau tono le kalesia amen e ngai te silfia le mele ut fatwai ia biele li falongo foi Paulo o whaunga se ina le kalesia me alofa le nganga. Awa asu se kalesia esel tamau ainga i me falenga. Le kalesia le cornito. O le matua i matau tia o le kalesia lea. I le me tau o le tamau ainga le telo tangata i me alofa fa le nganga, me alofa le tua. A le me le utupu. Wa whaunga me alofa i le mimita ma le wha maulunga. Whaunga i le whaalia lia vale. O whaunga mea alofa le nganga pa ia mea alofa maturi fo ia iwa mea alofa le nganga pa ia. Actually, it's 21 altogether. E lufu tasi la whai uma mea alofa ni ia le nganga pa ia. A iwa mea alofa ministry le nganga pa ia. O lo whaapitoa mai. A ua whaunga se la ua apiu se tangata mea alofa le nganga pa ia. Tari fo ile momolko nito ngai ele mtau po sulu lua, sulu tolu, ngai whai ua e ale tau tala la apostolo winga i mea alofa o kou kele mea alofa e mai a se pe te tau tala inga ngana angelu ai ale aiso o alofa e pe i ala o mea alofa o le sume palo tangtangi na tau tala Paulo anga ele mkau kia o le mea alofa ai leise alofa every gift of the Holy Spirit has to operate
with love. E whaonga ma momoli, ma o ngā i lisi tangata lau mea lofa whaalenganga. E whai le lofa. Whai o elum tau pa sumo le tolu, wha mai la apostolo Paulo. Wha mai a, o le wha moe moe, o le a wha tua, o le wha moe moe, a o le me sili ma le lofa, a o le mea sili o nā mea, o le lofa. Aisea, e o wha tasi mea lofa le nganga pa ia, ma le lofa. Leanga fo i alana na o mia le lofa i le nganga, i mea lofa le nganga pa ia. Langa o lau mea lofa. I le toi au ngā ia o e lau mea lofa. Yes, e mwhaanga e a mwhakaikainga o se wha malolo mai. Whainga e wha malolo ai o ia o e mai malolo ai, wha malolo wa tali i posisi o lo wa inga. A o le operation po le wha ngā ino lau mea lofa le nganga. E au ngā mo listangata. I te wha malolo ina listangata. Ai a ole mea lofa foai e te kiv wha manuia i listangata. Ai a ole mea lofa perfitanga e te perfita ina ia malam tangata. Mea lofa uma e wha o ngā e le tangata. E manuia ai tangata. Mena e whamaila apostolo Paulo ia Efeso whamaia o mea uma ia mawhaiva ia. E mole tina eina o le tino keriso. Inga e o ma, o ai ma, admonish the church, the body of Christ. E wha lei ai, ma wha tina e, ma ia manuia, ma malama, manuia ai stangata i lau mea rofa. I lea, e the fivefold ministry ngai mai e le apostolo Paulo. E se la le taua. Wha tono foi le apostolo ia le kalesia. A whai o ia te utong tangata e a mio leanga malatu whaia le monilua, whaia le fornication, sexual fornication tono le kalesia. Whamai la apostolo Paulo. Ngai le bo mo kolnito e lima whai po suma tol whamai a expel, whatea. Vese. Whai asi malosi o upo le apostolo. Sa tu sia ina e le apostolo lale nei tu si momua. I koronito. A vatu i koronito. I sona tau mo whainga ina ia toe whaafoi mai koronito. I le whaavae na mata i o latu o langa whaalengang oi, o ke riso Yesu. The foundation that Paul built the lives of the church in Corinth was upon Jesus Christ. Tau whai Paulo toi wha, fo i mai, toi fo i mai leli, fo i mai a Yesu, manui ai, auto. Tatu o tu lua kornito. Le lua le kornito, tu sio i le vaitemi o le pau, po le autumn, po le teimi ua, pau fua a ia lau o la au. Tu sia mai lea mai tonu o Makedonia, ia, po Filipi le ai o Filipi na e maua le mtau po lus fulu o lono whai mo tu se ngā luenga. Ma vai nai masina e whātalu na uma atu le vesi le iai. Le na aveli tu si mua ma le iloa. Ia me se fo ile mo konito. O na manatu leo le apostolo. E fialu e asiasi konito. La ia le popo lenga ma le mamafa le loto le apostolo Paulo. Taua na alu konito. E asiasi ai ona o lo faiasi na matautia o mei e tutupu mai tonu o le kalesia. E mese lava mo meo mtau pisisili, wha maalma maina o mea uma. Malona fiafso sani, ila au keu siano tu tonu o koronito. A o loo iai ma manu fe ai po tangata o atu ma o onga se. A ele si mea na leo na fio o Paulo i koronito. Na fio o Paulo i koronito. Se ia tau a awa e ia te ia ma uma ia te ia le mea lofa. Tau le fo le mea lofa lea na oila ulia no mo sila mti mo teo le na o ma fai atu. E longo atu koronito ina ia ao se mea lofa. Ao le teimi o tuto e fo ia Jerusalema au te oso atu ma amele lato mea lofa e fa o. Mo le kalisia Jerusalema ie o matitiva ona o whawhita aulia me se mawhie e te tonu o le Mother Church Jerusalema.
Le ala lea. Na mana oi Paulo e ao se mea alofa i ekalesia uma le au Cristiano le tino ke riso e anga le lei ai i le lato ekalesia au tu. So soani ai teimi o pōpuanga ma le mana o mia, time of needs. Le na mana oi Paulo i fialu ia ma au mai ele mea alofa le langa o lea wa mata no whaasanga Paulo li whai unga o lana malanga muli lon tolu alu Yerusalema ma fialu e loa i Sepania ai afe i Roma. E uila le fio o le apostolo Paulo le temilea a o loo ta ua i le momor kornito mta apostolono fai o momue o sumar fit ma sumar tasi ele i o le malanga lea Paulo le temilea ai na nofo ma awina Timoteo e asiasi i kornito ma au mai le mea lofa ai tau nu o tu Timoteo te lela le ole alu Paulo a wa tuli Timoteo ai tau nu o Timoteo o le malapanga le mea o lo tupu mai tono kornito o mantua i wha te leina le se o tangata ia o onga ia wa iei tono la uli o fili o Paulo ne mai Yerusalema tangata e wha sanga tau le apostolo le na wha tope lo le malanga le apostolo ma malanga loa pu e lo malana va tongi le pases mahalu loa alu lo i kornito o le vesili ai sea lana tu sia e Paulo lana tu si lona lua i kornito to le la wala tu le apostolo Paulo o le mea matautia na tupu i le whaatalinga mai o le apostolo Paulo o le winga lo whamtalanga ta lo fai si apostolo e wha mamoi loto le mea na tupu e latu le apostolo Paulo ai le itali le leia mai e tangata kornito wo la tau fesilingia le tūlanga apostolo. They questioned, the position of Apostle Paul as an apostle. Longa title. La tau fesilingia le moni o onga la po. Wakele me o fesilingia la uli, alo tau nu o tu Paulo. Ai la tu Paulo e whenga i martite. O la tau fesilingia pe ai sea wao e Paulo nei mea alofa wao le kalesia ai pe mo i fo i le mea le ave i le mea alofa o le tere i o fesili ala ulia le sia la tu fesili fa pe ai sea le mea la una pupuanga tia Paulo pe a fai na awina mai le tua o le sia la tu fesili pe ai sea le tu sai le o onga Paulo ma le manei o onga ia wala tu e fa longo iai foi mama o nga se o atu me se fa fa ingofie le ola mar so ifuanga fa lenga a le o nga monia fa Cristiano e fa ingta e o ona e tinga a lo yele manuia a atu la ulia o me fa ingofie mo se fa te tinga a fa inga o Paulo fa le fulua o me tau a ku la ulia fa mai ko kere ko fa nga mea a fai ngā o Paulo, fai peleti au na le tua, fai mea o taulanga ingu ese, fai mea, ai akula ulia mai Jerusalem fa mai, awal fa aki ngā i nganga o kou ngā mea, e ringi mea ngā kaunga fai ngā leo mai alo loku Paulo ngā, fa fai ngofia, lal mau iai, wa mi milo iai ma fau. Now their brains and their mind were distorted and swayed against the doctrine, the teaching of Christ that Paul brought to them, but now they sway walato to se ese. Ti ngā le apostolo Paulo, mtau tia. Tau tia. O le mea lana toi foi maro le apostolo Paulo. Fai lola na tusi lea tatu ta ua o le sevia leta. Le tusi lea na le maua le teimi na tusi e le tusi pa ia. Ma le tu ua i tutonu whaapunga Paulo. Saulo Paulo foi lana tusi tonu Efeso. Ave ya Timoteo. Sila. E alu sila ave. Ave la tusi lea. Na wata ua le tusi na ole tusi sevia po ole tusi onga. Ae e whaingoina e nisi o skola whapea. Le ti ngā le apostolo e whapea. O le asia singa pangatia male whanoa noa. Whaingoina whapea. A painful visit. Ti ngā. Le asia singa ngā laku malong loto whapea. Latu sapo mai ma sapaia mai ai laku. Oi, ai whafiko ai mai. I mea mateutia.
Le lua kolonito o lona mata upu e lua. Lua kolonito mata upu e lua. Talo ina le amtanga mata upu e lua, ngai tele ai ia whaupunga i il mele u te whetu ai. Ala whai mo mua whapea. Sa whapea fo i lo lava manatu. O te le toe aluatu i ate o tau male ti ngā. Te lo le upo le apostolo, e tango nge whai tau le whaperetania pa whai e te fia mamla matiri. O le wingo le upo le apostolo Paulo. Whamai Paulo. I won't come back to you. I won't come back to you as a sorrow visit. Po se malanga ti ngā. Palong fo sa whapea fo i lo lava manatu. Whamai Paulo, o leo o filfili le taimi nei, o te le toe aluatu i ate o tau male ti ngā. I won't come back to you with sorrow, a sorrow visit. Awa a whai o te whaati ngā i ate o tau. Po ai se na te whaafia mai i ate. Kua i mawhakia la apostol. Mawhatia. Ola na whangau whaale ngang whaatua la apostolo, 4-4, nourished, whawhanga, ati nae, alu Paulo, mele tatu te loa dangerous o mo le luko. Mai Paulo, mai Yesu, i o tō mātala ma luko, e o atu e, lama le lafu ma moe. Pa ia tuata ma se ia, whaia o onga se to i se o mai le karesia. Le almo iai, e latu sto ina, ai furi tua mai tangata i a te ia. Lua konito mtau po suma tasi alo i whai upo e whawa pia, awa a whai e tāla ina atu, e se e alu atu, se Yesu e ese mai, i le na mātou tāla ina atu i a te utau. Peta lia e autou se anganga, i le ua autou talia ina mua mua. Yesu mua mua lenga o tua i a te utau, ai autou talia ina, leisi Yesu i se anganga e ese mai. Mai leo Paulo, come on guys, come on church. Brothers and sisters, I have to remind you, somebody just came with a different Christ and you accept that and you ignore the Christ that we previously declare and brought to you. Kwa ikala poskol. Toi foi ese leo le apostolo. Mai le ayo Korinto mkwa ika, ma le loto ti ngā mawhatia. Toi foi atu i Efeso. Pa whalongo hoi whapeta ni or whasa molel na whaetuane. I made up my mind not to make another painful visit to you. Mai kwere koe roa. Toi foi lo Paulo Efeso, ona ia awina lo leo tito, malana tusi fou, e tumui upu whaasa sao. Toi a popo iatu, ai pitai. O le tusi lea, le na tatu ta ua. O le tusi ele i maua, ia po le tusi lontoro. Malanga lo Paulo, i Makedonia, ringa la alu Paulo i Makedonia, la fa peasko inga, wa o ke lea i la uli e kornito, ai pita iane, ia, ni loa lava pe na o, ni loa lava pe na o, a fa maise le io, a fa au te lo tel tonu, na o, e tu sai o le toe ta ua e Paulo, nisi vai ngona tusi, a le mele tatu te lo, wa le maua, le tusi ta aina tusi aina i fa maunga. E tuu whaatasi i te tonu o le tuspaia. I le teimi na whai ai le Canaan po le Cainonia. O tusi upasia e whai ai le tuspaia. Whengenga fau ma le whengenga tuai. Le rala walu le apostolo wa malanga i Makedonia. Walu ese mai walu le nase singa ngai le mata upo e fitu. Mata upo e fitu a olona whai upo e sfulu malitolu. O le mea lea na wha maa whanawhaneinai maa tau i le wha maa whanawhaneino o tau.
sa matua tele lo mātou oli, wa tili ai on oli o tito, a wā sa toa file mūlo na loto I ate auto uma. O ira le vaenga lea, e alu ia Paulo, like for lele, he was going away for a retreat. He was going away for a break. It was too heavy. Ma mafakele le mele nga va ai Paulo mfa longo ai Paulo mele na tupu I Korinito. La tulo Paulo Efeso failes tusi avel tusi la na tusi e a o tuai mafai tuai ele mo lo wafo le mele au ko mfai mai ya. La lau avel tusi nga alu lo Paulo I Makedonia. E alu Paulo ai makauria alaya o ia Tito I Korinito ma le tusi le na ave. A ua tei I el apostolo Paulo. O lai Makedonia. Ai tu o tu Tito. And Titus came suddenly and approached Paul. And he came with a good news. Ai la tu Tito ma se tala fia. Wala le tala fia. Ale na foi tauina nei. O le tala oli. O le tala e faanga e tia I la apostolo. La tu Tito fai mai. Te loa o luatu o va ai le mela we e Korinito o Samoa. They repent. They changed their hearts and they came back to the doctrines of Jesus Christ. O koi foi mai. Ai fai tau nge I wha umar mta upu ngā langa e. E sel manei o le fai tau mo le fai unga ngā le mta upu na fitu. O le manei ia. O whaanga e tia le loto la apostolo. Aisea. O Saulo Natali, a spiritual son just came and bring a good news. The good news about Corinth. O toyo mai le kalesia ileli. Mo latu Salamo aisea. E iei ala utel tolunga o le tāua o tusia. Wa elo utel tolunga. O tusi uma ia tātou te whai mai e leilo loa e lua, ma le tusi le taunu, tusi le tātou te whai mai le tusi momo, e elo te tulunga. No o uma tusi na I Korinito, ma whaita wai. Ai el kakang kia ia, ai ia le ula lenga kia ia kusia wa lenga fiuko inga su e mulmuli. Ai o nei tusi, au te loa na matua I stir ai to sa vet wai loto le kalesia, mo lanto loa, leanga o upu ia na watu e Paulo e lana tusi lelo na tolu. Le na alu matito. Ai whaitau, o le wha mamawhai I le Salamo, wha mai o tau Salamo. You have to repent before it's too late. Salamo, li liu. Fo I mai I le keriso, tau te olai. Ai ua tau te whaaseina o tau. Ia o onga, si se ma mea na o tau. Whaalongo i e ma o tau, si se ai. Ai o tu Tito tau atu, oka matua fia la apostolo Paulo, I le tala lea ua o atu. Ia, o sina tala atu na e mana ia foilele, ia, ma te ulea lea li uman malanga long tolu, a wae umalona tusi a Roma, wal tusi a Roma le la tatu fai uyai. Ia sa fa pe mostaru teimi, ia ilonga a mostaru teimi tatu te oai, wal mana ia ia le taupu, luse fulu. Il toe whilo inga Paulo ma whai au I Efeso. I me leto whailana la unga po lan tautalanga latu seminamun muli a ngā ilo Paulo Jerusalema. Ma nei ia au le mtau pe lusfulu au te loa tatu teo el vai aso lepe ale moste minei. O le tusia Roma na tusia fo I le vai teimi o le malanga lo na tolu le apostolo Paulo. Tusia mai fo I te tonu o Korinito. E mataulia le lo matua le no foi atu o kelo e. E lo matua na ave I ai e Paulo le tusi le wa uma na tusi ta ai. A le lo matua le. O le la to fo I Roma. Fa penga fo I akula ma pisila. Le o ko sa unge ko fo I Roma o le fisili isa. E me la ko fo I Roma. Alom tu le tu e Paulo tusi len ave tusi le ton tusi paia tusi a Roma o man tusi ele ti alima valu taimi o le spring
le 5 valu ma te lo le 5 fitu le na tusi ai ke orinito mua mo ko orinito lua a le o 5 valu le spring o tusi la e paulo tusi a Roma ai tu ia fipe oso fipe le vaa alu le malanga pe amale fitu aso ono le fitu aso e alu ai ele la talata mai Roma e mamao a fisi le e fipe le tusi le tustai e loaira e pe e silia kwa ile ave kusia fipe lo le ave kusia lauli o titom timoteo aisa tau nu le le tusi i Roma ile auso i Roma le tusi la lea ai mana tu fo intaru ta o le si vai aso o le ti a 5 to le tau tal noi le 5 valu le timing e lo tusi ai tusi le a Roma a le ti a 5 na tutuli ese ai el empire roa po le kaisa na iai le vai teimi lea le tangata i ngoia Claudius ngaia expel lai pe ngaia tutuli ese umai na tangata e Peru Hebrews were all expelled from Rome from Italy kukuri ese uma aisa o loko leanga le lile o Claudio vai a kul community a ayutai oka ele nga kaya kama mai malolosi ola pisingisi ai e malisi fa fi kauri nga lenga ita le lile o Claudio o te o tangata Rome o tangata ayutai ke elea e lua meta o ma me fa pitonga te e tangata ayutai ia Roma pulenga Roma mua o le tax la fonga ngai ta uai e paulo i lana tusi a Roma il mata au pufia ta po sultasi e mai sole FICO tax a ko ke ngofo Roma FICO tax ia wa vai lei ai ia langa ele nga ka ele fi fai tax la uria ele fi fai la fo ele manga fo ia vela tu fa na uile foi ele military training be include la tu fanga we ave fa malusia Roma tangate once you're 17 18 years old they force the young people kupulanga inga ia include kongo ami ma meo kolengi ele ami Roma me vapenga e ke la tangata i utai el meranga ele polo inga nga Roma foi mai local autio ia get out ke kanga koe fasioki uma ko kuli uma lo no o ma tangata nu o iutaia o ese mai tono Roma ia nga to el watu lol tangata nga so o tuai le kaisa na so o tuai e ngo ia Nero tangata nga pik silinga leanga el tele fa sol pito kangolo Nero ko au mai tangata i tono Roma ia mai Nero pula o ko pe ka ilua ka ikolu ko sikseng a ko o mai ia a o me fa to sina ma me fa por kiki ale al tangata nga rin Nero mas ko nga ka Nero tala angal kwa leanga ngai tipia le lu Paulo ngai fa sa teuro fa u lunga mai o Petero o le amio leanga yo tangata le Nero ai nga fa mai o mai ia nga fa mai a Nero mai msalo po le ti alima fa tu la email tangata na ngofo mto fa tang o le onga la le o tangata yo to fo le la fain to ya lu fipe le lo mtu nga tuli mai ai ya o akulam puisila ya mal to te lo tangata na la fo ila ta to fisili o asos nga le nga ilo e Paulo fa fita uri to no Roma wa me o mai o le mata o puile ta wa mio tunuina il fatu tua e ta wa mio tunuina ai fa ta pule fo le tala le che riso Yesu tele of theme o ne tu sia Roma o le FSSA i malta wa misa o Cristiano matanga te e tono le kali sia Roma alviseli o fa fe ga ilo e Paulo ngi fa fika uri nga le nga langa ka ngese purpose nga e linga tu si pe nga utaua has to be a purpose why an author has to write a letter to somebody, to the recipients. A ole sos ngai loa ai e Paulo mea uma lai ko kupu kongu
o Roma, i kalesia le ko Roma, o ai, au li ianga expel mai, i le lo foi po silo ma kua fipenga fai foi singa, fai ku foi singa kala fai kala se o le mea la kupu o, ia, e au ngā ke le fai kala foi, liska i mi i loa i Paulo, ia mea la tutupu, a le mea mo ia, i le si mele le mo le fai kala, mo le fai kala fela o la wai, a ese le maa ngai o le mele, a sia, anga le ai la vai, anga ia expel mai o, fipe, a kula, pisila, ia mangisi ata ngata e, wa kele o le lisi le ai loa e Paulo le ai watu tusi, a Roma le mta upo muli suluon, tangata ngai loa e Paulo, ngau mai Roma, alo koe fo ia, kula wai kongo le karesia, na e ave elo whaanga le apostolo. A o tangata la ia no mai, lea na mafuta ma Paulo mai le malanga mua wha misionari, malanga lona lua, malanga lona tolu, lea ngai loa u mai ai Paulo, mea lai tutupu tutono Roma. Tangoroa Paulo, tusi langa tusi, wai loe Paulo, o le a umalo na teimi i Koranito, le a matana mei atu mao atu a Yerusalema, tusi lo malana tusi, ufa longo lela ato e fo i fipe, e alu Roma e failanga, koe failanga sikisengi, mai loa Paulo, ia tina, ia o e te alu malitusi. O e te alu malitusi ave i Roma. A o lesi la le tusi, o se tusi e se le tāua le nei tusi a Roma, aisa, fa ingoa le tele o skola le nei tusi, o le tusi o lo fa poto ai mata upu sili multiple of theologies within one letter. E kongo le kusingi kasi. E tasi le tusi. A o le tele ia o mata upu sili o lo iai il tusi nei. Tusi nei Roma. O se tusi e sele maneia. One of my favorite book in the Bible o le tusi a Roma. E sele maneia o onga. O le tusi a Roma, oka, e a mata i le leo le mua la apostolo. Ai whaonga tonu, o le tala leanga, ai tu e sau muli le tala lei. E se whapunga, o le tala lei le amtanga. It's a good news in the beginning, ai o atu mta upo tolu, wa tala leanga, o la tala leanga, wanga sala tangata umala, ua le o ai, i le mamalu le tua, po le ola e whaavavau. Po le maftanga na yei mua pe o na i atamu mo eva, ma le tua. Aisa, ino wanga sala. O le bad news la na, o le amatanga, oka le maangaia ia. Mta upu mua introduction maangaia ia, whamai te le maa li tala le kirisu Yesu, ua. O la i tātou, me le tala le e taua mio tonui nai tātou le lofa tu no le tua maneia. Introduction me le luatu, ai o atu mtau putolu, wa tala leanga. Ai nona uma le tala leanga lena, ai toi whaai ua tua, tau poe valu iwa sifolu, me o tātou o tamawhai, tātou o whanau le tua wha le nganga. Mo mai le tala le lei, mo moli mai le tala le lei. Ina ia malama tangata lai o i Roma, tangata nu ese ma tangata i Uteia. Awane i mimita sesi o utou ni ngā luenga wae le ta ua mi o tonuina o utou ni ngā luenga tu te whaia. Tasi le mea e te tauon tau manatua, nā le tasi a le mea e ta ua mi o tonuina ai, o utou manai to o lue kaua e misa mai ngā ngai longo mai kala ngai ko kaua e misa. Tasi a, mai a Paulo, wana o le whātua i a keriso Yesu e taua mi o tonu ina i o tau. Just have faith in Jesus Christ so that you may be justified. You won't be justified through your deeds or any works or any efforts. None. Leise mea e mwhai on taua mi o tonu ina o tau. Wa vai la ngono le toina. Leo nofo le la fasanga la alu Yerusalem o al temile. O leo mawa faupo, le umalo. Luatu lo ai e tu toe, luatu umale lanto seminar, bo le lanto conference le fai ma fai au i me leto, o leto e oso Paulo Efeso. Talo si fa mam lama le vaso le. Na tu e alu Efeso e to asi. Ai fa mai wa luatu ala auta le to ina.
mo le oso le vaa to e alu pe alu anga e feso. Langa i fialu e tuli le sauninga o le Pentekoso i Jerusalema. Ma le si mea o le alu e feso. O la ngona e Paulo e la matia lo na ola e feso. A o te tau naru. Lena leon avela na fe au. Na ele mta au pe lusfulu. E o mai uma ia toe ina. Na e tau mo elders ia po fai fe au. Po tausi e kalesia o la tova. Ia e kalesia. Tatu te tal noa. Au amatana fatu tūlu ma fau o Paulo. Fauko sa ngai. O fie fo i Jerusalema. Ai se la le tau. Usom to wafine. Ia e fie walau mai. Ia. Bili mai lo le teimi nei. Tolu fitu. Tasi lima i matolu. Mai so finangalo le tatu mtaupu. Ia. Pe mai fo isa ofisili ne fiafi. Ia. Na ua maualo wa manoa. Ne fiafi. Sau tatu walau momua. Talo fatu. Talo falava. Talo faponi. Alofa, Antonina, o mai o e tina? Ia le malo si whaftai watulo sunga. Ia le li. Mana ia tato mta upu nei po e se lo so mta ua mta upu. Mana ia e o tusi la iti e tornito ia me se fo tusi a Roma. Mana ia fo ta ua na tina ia mo yo lai faitala i beao. Wai loa ia Paulo kero mea. Mai doa e ke leo mea, e o whaitala le leila lea, e leo o whaitala hoe tu pui. E kupore misa. E whaftai te, le lama muna mta upu mana, i ane nei tu la le pua. I le tua. I ane atu o te le mea le leiwa o ina ko nei po tatu mta upu. Ai alo whangia pia le atua, sana wha ahu, mea pia rau, se songa a wala wa nei. Tai, o tina. Ngā luenga mate ngō fie re po, ia songa fua umarawa. Aftai. Ai manu ia tele lava ngā luenga poni a lo tina. Oe mo de tina. Ia. Pia no kwa. E fa pia pole sunga ia tai tolo tu mani poe. Ia manu ia lava ngā luenga le po fa to fa so i fua. Ia fa aftai tele lava te o tina. Tu filo i leva ia solo fa tele atu Antonina. Ia fa aftai lava. Ia fa se fua. Ma talo felicitatu lau talo. Alofa no sunga fonki. Oh, lo fioga le au. Alofa. Alole. Soi foma le lange ma. Ah, mai o et ma. Ia olo mongia lava, vakula sunga fa fenga. Ia le li. Ia ma kango fia ka ko por la media ia se. Wa pia kuti do alo ka ko por la me ngor ke me nga ma la mai me ro kongor kuspaia. Ia o inga ngai ro nge mau me fe mala ka el kamo Paulo. Yo. Ya nga fo ka fa ko ka mai malum ko ma ko ai ngo fi peso. Alum ko ka ko iva. Sa ya ko nginga o fa kala lenga mo me le a fa kala me pela ro ala o pe o ka ko nge vai ka. Ia le li. Ya ka ke dia. Aftai. Te tama. Sunga de fenga mole ka ko por kala me ma ka ngo fie ngi es ngo fu ka kasi. Ia le li. Kia ko a ko nginga mar fanga. Ia. Alo fa ko foi fonki a ki o male ki nga ai nga mar fanga mo ngui na fa mo nga nga ngi fa i ngol vai. Ia alo fa tu lau familia le tua ka place ya fa se fu. Ah. Soi foi. Ta. Talo volta tu lau talo. Talo po ni lepa. Talo tu i. Oh mo oi. Mon dia fa stai mane para me po. Ia le li. Foi fi tale i lo polo ai asa ve fa inga ya plena le tua o tu si por quando la wa o le mo ko si Ia. Ciao. Ole no la talo. Polo ve Lucia ave penin. He's entirely through the Bible wrong. Yeah. And he discovered there's a hidden code of numbers like como ko spaya. Yes. Mo fa kai we mar mo le me fa ko ya. Ya, como mai lau lenga ele ki dia mai. Tau no mai pe. Yeah. Anyway, ole suspenga trata lo Ivan Penn so mai ole ono solo tu si fast food tu si to start so mai just exact number. Yeah. Ako fa popo just ku ole pa leng. Yeah. Yeah. Well, what he discovered is like ole so ta inga o mo le fo tu pa ina matana tu si le Greek and Hebrew language. Yeah.
o ngana ia to futa tu si male numela Yeah. a fa popola le ngo tangata Yeah. well it comes to a certain number yes. e no numela le tu numela fitu I ngana e Peru e fa pena fo ngana Roma. ia le numela fitu numela le tu e means the perfect number komela te fa popola tu si fast food o ia no sulo no fast food autostala wole pale Yeah. Exactly number ama fa o le ono numela tangata Yes. o le fast food o numela Yesu multiples of 8 Yeah. o numela Yesu for me o le wingo le numela varu Yesu o le means new beginning or resurrection Yes. ama fa le la o le ono sulo vai tau tangata il numela ono il tuspa ia mo na suilo na olanga Yeah. mo le sila matanga fo. Yeah. So that's exactly. Yeah. Alo tu. Alo le su. Ia le li. Malisi me ta semle fifa aso to manu ta u polo. Mo ta ti le fa lo mo foi le protein le ka o le lemon. Yeah. Yeah. Well, the protein is a glue. It's like glue that holds the human body together. Okay. If I for you, I think you like or the lemon. It's the shape of a cross. Okay. I remember that you tell a polon fine. I tell me, Colosimo, more type of food from me. O ye mo meuma. O ye for him a popo meuma. Remember that you tell a po. Malo lava tui. After lava mo lo fa so mali fiafi. Ya family le tu. Manuel po kala. After tu fele fele ba yaso. You relate. God bless. Ya fa se fo tui. Ta. Talo for start wala talo. Alofa. Hello. Alpon. Oi, e Jake. Alô, Lola. O mai oi. Ya, mo yo ka. Oi, sole. Ya, sao no mai lo. O mai ngai tornaki. Ha, mo ya mai ka ku ki. Sabi. O makang maru lulo mo nga. Ai, mo mai ya des. Sugar lai bo wa. Por mo si on ale. Ba ye ka fa so ni. Ye dedi. Mai ye. Mai lo pom ka kala vai punu lo ke fa ka wo ko le ngalo ngale lu. Iya. Es kama ikusi ngale aro pom ka kalanga la mo para wo ke. Iya. Iya la. Na ia mta punga tatal no va sole. Wa ka fa ka wo ya ga sa wa ko ru sa wa ya sa wa nga. Yo. Alo kalanga la le ka ya ya. Yes. Lo kala iku ka nga ni ko po yo. Ki nga ka we ke. Wa ya ka pisia. Ya. Ma era ko frio vai ko io penga maro ko. Oi, se o que pisa que o fa longo me la o capo. Nga nga o so mo le. Yo ngai me mau ah. Alô, Jake. Ya, olele, tu fais la folie ba yaso. Alô, fatue. Ya, God bless fa, vas-y. Ari teito. Walanga mai le ri me o le ngo o ke pisa langa o le ngo so mo le pole e el makalo. Claro. Eli. Ya, na la mai mo la no e teito e se ve fisa no teito. Ai. Que se la gale wa. Tu lanta vole. Eli. Grande. E se me sa no muli mole. Right. Okay. Ala mo la no. Esto e 5 minuti. E ole ta wo ia. Ta ua ia o le mele wo el tatu tanuanga pe a fōna ta ua. Ea wa matauna whaiu tasi lua tolu malanga wha apostolo. Ale apostolo, o Paulo. E matau tia le nei tangata o Paulo. Zato lo fōi ia o le tangata sai ngō ia Saulo. O le ua sui e Yesu ua whai ngōa. Ele tu ingoa ia Saulo. A ua ingoa ia Paulo. Matau lia fo la le swinga. Pe on tātou lo. O le wingo le ingoa Saulo. E le ngana e Peru. O se manaonga, you're asking for a favor. O le wingo le ingoa Paulo. Le o sui ai. Le winga
it's a list o se mea pito sili o na whatau wa, le titi. Ana mawhawhau le iai e le tūlanga awa o le ngō saulo. Tātou mantua leo le tupu foi leo saulo. Le winga ngā le ngō saulo, le ngā whai ngoa e le tamā o Paulo, ia saulo e whai ngoa ngā ilango le ngoa e peru, ina ua wala au Israelu so lātou tupu, o le lātou mana onga. Wala au le tua, le winga ngā le ngoa saulo, lono winga. O se mea tāua, o se mea mawalunga, o le tūlanga e alo ia. A le la wa suia nga i le winga o le ngō saulo, o Paulo, o le upu Roma e saua i le ngō Paulo. Wa suia nga i se mea o le winga o se mea whatau waa, se mea lai titi o le winga. Whapea umalava le la ngona o le apostolo Paulo ina ua whai mai lava o ia, whai mai. O a ue pito sili o na o whatau waa. I am the least of the apostles, of all the apostles. O nofo Paulo ma tusa o ia i isi apostolo ai mese lava, Peteru, ia o Ioane, o Iakopo, Anitelea, Bartolomaio, tusa ia i el nei apostolo matau tia o kako wa vai a Paulo. Ole matua i matau tia o nei apostolo. Tau tia. O ia le apostolo inu ese, o ia le na maia le tala le lei inu ese, e i tātou. Wa le nau tāu e lisi tātou Paul Kalame, ana le ai Paulo, ana le toa Paulo. E le matala le whai to toa a ngai i Europa. Ko le whala Europa le i engelangi le ngasa wai ia Ioana Viriamu, a ngai Samoa. Paulo le na te tala ina ngai ngā i Europa, i le atu Kalatia. Whaasanga e Paulo anga i lisi pito i Makitonia, ta tala le whai to toa a ngai whea i Asia. Ta tala i Asia. O vaenga te tele lo langi. O vaenga ia a wae lima ia mo meo wa fo ingo vaenga ia e lo langi. Lela vea i fo i matatou la Australasian, lela vea to i matatou. Ia e lenga te fo i lea o Afrika, ia mai tu e lima continent, le upunga continent, lima continent o laulangi. Na mātala tala uma nei continent e lima. Ono la ngā luenga la apostolo Paulo. Lena o mai eli tala le i so se vaenga o laulangi. Luenga la o Paulo. Consider that o Paulo, usum tu wafini. E le o se tangata whatau wa. O le tangata matau tia. Ai ona lona loto maua lalo, lona wha maua lalo, wha mai la apostolo Paulo. E pito siliana la ititia. A zato wa vai foi la upo la apostolo Paulo la natusi a Filippi, la natusi mai tono le pui Roma le tatu teo este. Wha mai Paulo. Wa o manatu o tele i maua. A ole me tasi o te whaia, o te whangalo i mea o tuanai. A o te momoe puno wai i le lumnai. La rata no Paulo i le ola e whavavau. I langa price il nao le ola e whavavau. Ai whamai la apostolo Paulo. El tasi le mea na te manao e tau mai atu e mau le whiawhine. He's not there yet. Na te le i maua. Luringa e le i ato o toa. E le i tini lana ngā luenga o whaia. He's not there. He's not complete his calling and the ministry yet. Mai wo manatu o te le i maua. A ole me tasi o te whaia. O te whaangalo me o tuanai. A o te momoe. Tuli lau price. O lalo price? Everlasting life. O leo lai whawawau. Tato maua le adi tua Paulo. Loto maua lalo. Nga lue wha maoni. Whaatua tua. Nga lue e au nei le tua. La tato whae uli talo. Whaaftei tele lo mātua tua. Mātua vi ia oile nei pō. Whaaftei tele lava ia o fionga pa ia. Whaaftei lo upu. Mātua o oina. Whaalongolongo ai nei fiafi le tua. Mai einia o onga tāua lava.
tonu o ngā le apostolo Paulo. Le ngata foi leo tustu singa luka le tusi ngā luenga. A lo whata wa ina aile tu o lau au no Paulo mana ngā luenga. I lona whinau ma lona lo tele ma lona whatu tua. E ma mori lau tala le lei. I vaenga e whao le nei lo langi. A manuia mai le fiafi wha manuia iau tangata. A manuia le atua. E le fiafi lau whainga luenga niso ngā lulue. Maua i mātou se pō manuia. Saunga le mui longo a wala te tele. E le fo i atu i aiga. A manuia le au nanga ma le au whainga luenga le pulenga ma le au whainga luenga. A le Radio Samoa. E ume uma. Fo i atu o le vi inga o le whamanu ma le whane tanga ni o sa uma. E o le whavavau. Whavavau lava. Amen. Ia, Samoa tātou proclamena liva yaso. Tutu le upenga le loto. E le whamoe moe o le tātou to e whelo. E fo il vas fau. E le tātou taimi masani. E le tāo le balu. Ia o le fiaf. Ia o la auto. Aunan lei poni fono ti. Fa soi fuia mo le taimi. God bless you all.